Dragi gledalci, evo nas u pički materini u mjestu epicentru u Mači, gdje je počeo se širi N1H1, to jest svinjski grip. Ljudi su počeli jebati da mutiraju ne znam šta, kurac, kao u horror filmovima, znači ono neš verovati. Imaju repić uvrnut nazad. Da, ali počeli su da luduju, da im curi krv iz očiju i nosu. Besnilo jebeno neko. Ko besnilo se počeo dobije i počeo se ponašati tako retardiran kao pravi zombi, da se hvate i sve da jedu. Jedini lek i odbrana je da im poslužite porciju mekinja. Tako je, znači, stvarno bez zajebavanja, sad se tu drka s mekinjama, ali stvarno jeste. Ljudi su počeli, bukvalno masovno, se skidaju, goli bukvalno, da se ubijaju međusobno. Nemojte još snimati, sa naše desne strane inače, vojska je napravila bunker, to jest kao veliki zatvor kod rijeke Save. I stavila je tu gomilu ljudi na jednu plažu, da bi se namjerno oni automatski podavili sve. Inače, oni se sad tamo vjerojatno međusobno ubijaju sve, jedu jedni druge, jako loš prizor prikaži. Prskaju vodom? Prskaju vodom, da. Jedna kapljica je dovoljna da se prenese jebeni svinjski grip. Nas dvojica dolazimo sa CNN-a, ovdje direktno snimamo to. Znači, inače smo Mitrovčani, obojica. Si vidio repić? Ne, seriji, još nije počeo da postaje skroz mutiran, izgleda da drži još uvijek do razuma. Znači, mi smo iz Mitrovice obojice, inače radimo za CNN i snimamo ovaj ekskluzivan snimak, platili su nam dosta keša, dođemo ovdje da snimamo ovo sranje. Ne nosimo oružje, što je jako čudno. Jer nema potrebe izgleda, ali jebi ga, jedno gubimo doći ni 100. Tako da bukvalno idemo na sreću. Sa naše lijeve strane sve je pusto. A sa naše desne je pola Mitrovice koja je bačeno tamo da se međusobno poubija. Ima dece što je jako je loš, prizor je jako skenjen. Inače, ovo je već mjesec dana prošlo od prve infekcije. 28 dana tačnije. 28 dana tačnije, a ljudi su već počeli da mutiraju. Evo sad nalazimo na ženu koja sedi na keju. Moguće da to po našem izgleda da je skenjana i počinje polako da se pretvara. Moguće da glumi da je mirna i onda će da nas napadne. To ja kažem. Izgleda su svi znaci humanosti izgubljeni kod ove žene. Ne znam tačno, izgleda snimak polako. Izgleda da nešto jede. Nadam se ti nije nešto ljudsko. Da. Sa leve strane, ako nešto vidite, ljudi oštre noževe i brive. Dobro smo se izvukli. Grozno. Daj meni sad da snimam, ja ću tebe. Daj da snimam. Tamo iza, ako možete vidjeti, ako vidite, jako je teško u stvari vidjeti što sam ja pričao, ali ljudi se stvarno tamo ubijaju. Evo ga, nastavim, sad će moj kolega malo da priča. Reci kolega. Kolega, ne znam od čega da počnemo. Mostovi su zatvoreni. Mostovi su zatvoreni, inače. Nas su prebacili ovdje sa helikopterom. Čisto da možemo da vam prikažemo snimak. Goran Krneta, vozač helikoptera. Tako je, Krneta. Jeste. Sa pesmom AC/DC nas je pustio ovdje. I Highway to Hell. Znači, sletali smo kao u ratnim filmovima, ali su nas dočekali vjerovatno sa vilama. I tako, ali uspeli smo se izvučemo, jedva. Ivan je dobio malu grbotinu od jednog. Ne znam, valjda je u redu, da. Ne znam, vidjet ćemo. Ako ovaj snimak ne stigne, znači da je Ivan ipak bio mutirao i vjerojatno sam ja gotov. Inače, svi su očelavili od virusa. Čak i mala djeca koja se sad u današnje vrijeme rađaju sa kosom. Pogledajte ispred snimak. Sad ti kolega uzmem snimak. Fuck this. Shit.